Hello guys, welcome to my new vlog. Okay, so finally norna ang tini sapong beri ke time spend kai funong nai. Iko na hadi. Hingke tabo khangka hingke thagu songora thangai tongo seng ayang borka thalo norong nai tongdi. Hingke finally yang sok pai kya thago songni nogo hingke bai bai kisa kok salagi na hini bo bai kok sai tong lai kya. Hingke boke Facebook ni video rok nai tongo. Noro video khaina seng manayo noro video khanya ni off khaire ka ka chungta phunai nenge. Thaguni tertrini bagai borok rishun rok pias rok akran rok mojotna muisong na bagai protiar khai tongla kheta ipoyango hingke abo hingke tabo matai ja tamurina bagai tiar khai tonglayo ayang ge yong song rok jotono kampai laya janija yang yong bo abaja sher tongo hingke mo matai rena ni iko hingke mo matai ro dahinai angwa sam terok samya yang ke basai kam khai tongo bele leng jotono lengjak layo iko tabo hingke lelawoi kwaisai tonglayo hingke ang bo tini kam khaima leng suka hanai kwaisai nai paikha kwai bo tamasuk thoka sai maliya hingke ang bo kwaisai paima pore tam khajuka bai naikra butui nangna hini tu hayo hingke abo bo nanglai kha naikra butui rok nanglayo tamle khai tongnai bana nogo sele di bangke bo bai mo haike mang sung din salayo taiko je ani paithak video nai tongnai rongno jotono no hambai hingke tai je ani bwskangni video nai hingke ani vlog khaidi di tai like khaidi comment khaidi ang jodi se video khaimani chaya tongkhang hingke ani nakhadi di tamni hingke ang first time video khaime bla chaya phano ungai mano amoni bagai juse chaya tongkhang hingke ang norni nakar sam